السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi watukufu, mafundi watu wa babatu wa tazatu wa nashwa hatu wa nama wanzani, Mwenyezi Mungu jalia iko mahala ni mlionga nyina muwanono, Allahumma amin. Rileme wandono nro heze hazibo kodi zora kauzifanya hatari waswili ne haziranzi miari ifanye sha alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu jalia riwaswili hasalama wadunga waziono hafla raifanya hunu Paris yaho watukufu wika yao do warijilia na fundi watu Yusuf Muhammad bwana na mtukufu Maître Ahmad Mahamoud ikayao wabehe risala suwa Komori izo ya lazimu wazifanye ili Mwenyezi Mungu yajaurini ka eza khairi watuka yabo Mwenyezi Mungu wajajalia litanganyia khairi abo wataze nyuduri mangoni mao ziwa hatu ndi watu Gouverneur Hassan Hamadi. Mwenyezi Mungu yajo hifadhi yambarikisha mbe unono mzee wangu waziri mzamani mzee Ashraf Said Hashim ikayao ngalijuwao ya ukawanti mengoni mwa watu vadabu warumenti ya hatu hau uweji warumenti ya hatu hau emarahitwa warumenti ya hatu ngena wenji ikayao kwa jashinda waundi habo hanyudri lebiala bijuatu tukufu Muhammad Shafiu bin Sharafa Dr. Jimmy haina mrume Kongo ambongo wanu nazali izabakizo za mrune roha hai na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njakana ufanya video siku lelo shabano kwa wakati wa hamba ujamdu kadasa siku lelo si juhaba trasi tiono video ay tiono publication ikayao initabi shandonoro sha alhamdulillah ba Mwenyezi Mungu libenu lu hamba bihambabi e publication yota inuba nugeyonesa abantu ya ukana na mmonero bwa Komori shele izorambao bana mrado jokana izorambao izonogo zilona isnadi izonogo zilona kwa kikifu na mone publication yinu bwa tukufu ngamona publication yinu bwa tukufu hao yanzi hindi usawa media halafu emri akawikazabo juu mwana mam tukufu za Kiswafwani yanzi un pays formidable, impossible n'est pas comorien, un espresso noir serré ihobo Ahmed Abdel Fattah ou Tamashe Manombamba Arafat Ali Souf. Chaque publication yanzi hindi un comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazra va bientôt voir le jour. Un comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazra va bien voir le jour. Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus. Une solidarité forte doit se mettre en place pour sauver notre sœur, car elle est aussi victime et sa naïveté. Il n'y a que les idiots qui font pas les erreurs. Elle est la première victime dans cette affaire. Force à toi, Nazra. Un comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazra va bientôt voir le jour. Ceux ou celles qui souhaitent nous joindre seront les bienvenus. Une solidarité forte doit se mettre en place pour sauver notre sœur, car elle est aussi victime de sa naïveté. Il y a que des idiots qui font les erreurs. Elle est la première victime dans cette affaire. Force à toi, Nazra. Yabo mwishia bwa Komori kamjaishia. Yabo mwishia bwa Komori hau kamjaishia.
الطيبات للطيبين الخبيثات الخبيثين owema otokano wema owai otokano wai ezinu mrochika uzambia jebo wa Komori ezinu mwanadamu Muislamu uro Mwenyezi Mungu ngotoka uzambia jebo wa Komori ngasina mahamigabi banu mzate moroni bowa moroni mzate moroni bowa moroni ahibiwa dhahabu ya hahe mmone zebarua za ukane mzate ahibiwa mmone zebarua zomeki mmoti mwabiane mavoka Mujahidi timwambiane mavoka Gerari timwambiane wasayane maosie timwambiane ziamfera zomeki wazifanyia na wazifanyia mzate hatu ahibiwa dhahabu ya hahe kawati mtimadani ya paro fanya hatamba sutie ya paro fanya hatamba ubinadamu ya paro fanya hatamba irumbi ya paro ambati jau henye lepakela dhahabu lahe mwana mshwahatu lelo nazra habali ya 6 miliari izo dizo ya pariswanizo eza sazi to arumeze kushu eza sazi to arumeze silipo eza sazi to arume makoshi eza sazi to movalizini hede haparisiwa enga mu imaginewe enge nazra hashindi habiri neze 6 miliari izo batina yawe yatendeza iho na yawe yakawia eha ge aboka mjwa namna nazira ya join shiba nyumu yeshije nimabere namna mjoka mganyia basa indesha bakishani do ukaje mbedume inu tujwa inu mbedume tujwa inu mbeche na mimeni moneseni sayin inde namna mjoka ukati halebo wa Komori inde namna mjoka ukati halebo wa Komori kabati maji kabati mwenje kabati shahula na ulabamu injina uvurabange na mvinyo bahinde namna mjoka ukaya ranyiro rastanyiro data ekaka mjaju haba numa buje bana unu binadamu da ubi unu unu binadamu da ubi unu ya ukamtate yeda yai hadhahabu mrumahe hafa ya chayarengwane no ana hahe ya jefaransa hore jenda hundwele karito la dhahabu lirengwa nomeki pishemeza mjue mavoka warengwa wende wahulwa nomeki Gerari andaharengwa Mujahidi andaharengwa wawaidi arwa mabetra watina ema osie warengwa hapo ngami banu ngamina maha miraru ngamtungo ujai hata juzi banu ngasina meziti jisita banu simambia nuka wala meke alhamdulillah eulo ya baba sayo paro Dr. Ahmed Abdullah Tuifi ala umji mtukufu wa mde tiparwani wasaya uparo Saidi Shukurani wa aviation wa ela harumo mji wa Nsaweni wamba zajiri ngari taho sama habange lazimiori libe dhahabu ya wandu basi maisira mukweli omkaswa unujirisiwa ge lazimiyo la ila wode directrice siri juwe dhahabu ya wandu ili babo wa Komori la ila hajwa ende haulu mapipa ya sate na nabala hamba ya dungane no wenye dhahabu wende wa hule dhahabu ya warenge wajamba kwa joto amba kartusa mapesa ngarajo dhahabu ya hatu basi ekenga mlibao emavoka warengwa neze torture na izo pièces zanyike kamtuli ba Mwenyezi Mungu ngeyabo shangara nzwe dhahabu ya hatu rantida abatale lo rakar jahunda jawabu shawamba ngwa joliba almuradi Ahmed Abdullah Tuifi Dr. wode ulo do manamu wa hemek ngabumbuza sakena group ya wanomi wabo udulo harume mahadisi da mina yo para Sayyid Shukrani ngasi harume negotiation ndamne dhahabu ya bidili ba wandu wadunga nao wende Dubai dhahabu ya na izo pia yude mala ridi yo rawasu da rumo beki Mwenyezi Mungu nanzo azitimisi banga mziro halafu afera yo ijiri njaparo na moto moroni njaparo na mzate moroni njaparo na mbaba moroni ya juha yamba ukana na mjua msikini mzaza hatuba oyimdi afiwane mrumme hatuhamba godo chao lelo nazira harenge 6 miliari izo ndizo ya parisiwa wanunga bokalima la uka emwitio hamba mimi tiroko ya hankusha leo basi izo deza parisiwa nazira apariswa na 6 miliari halafu ndo atamba ari nazira de première victime na mwishezo anti wabandu wa Komori. Une comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazra va bientôt voir le jour. Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre seront le bienvenu. Une solidarité forte doit se mettre en place pour sauver notre sœur car elle est aussi victime de sa naïveté. Il n'y a que les idiots qui ne font pas des erreurs. Elle est la première victime de cette affaire. Force à toi Nazra. Lelo wabuha wandu wasaidie mnamwiti. Ya tuwa na ukana banunga bwana shima bani hangu watonda maindu hala.
Panuka bwana washima bani hangu wafao mo l'hôpital yo batumba dalao. Panuka bwana washima bani hangu walojao. Halafu azalingo antwe ya profite banu ya vire yanga mizoa Komori banda kabati maji kabati mwenje waodwa juse afera ya Nazira baturika unudamba Nazira harongwa dena doktori dobi Nazira ambajao wakati la azali ya rariye ende ya vire ba he eba tui ne mabwala la ne manyo majakono kono wende wakaentu adamba sigara zechao basi ya vire ende yabo ya mangabizeni ekamtuona haya nyi watu mzaza hanyu yafiwane mrumme nezi mgatu mrehemu ya hibiwa dhahabu wa ule mekupia wasichu wana mwene sane seberu wana mwene sane zeno kopia banu shalelo nga mwede mafanye komite ebanu kama mwana wana hanyu lelo tiparoni manama emana mshwahe emana hafu haka ufanya operasyon cesarienne owandu walole maarufu bainge mrunge nanzi yabo kwa mrado fikiri ilade utorotu au boulevard Riti nationali shabu mgoda baya cesarienne bago wazo wabo hemdu mnariadi na bala kwa jafanya bank kwa tujua ene stezi kwa tujua raere ya la wayazala waisawadzihwa wafu wako walewa kwa tuanza mapesa uomru wako baige terejo jojo shangwa tukwambira mne abwengei ndo kwa mara zindi mbanungo wona baruka inuti ya mtambie tia kichenzi tujwa mbona na dabwinri anyina mzazi ya dhulumi wakamjafanya sutie kamjatu wa mweda msaidia kamjatu wa mweda mdailia shale longa mundao maswa kweli kaga bono madailia Nazira Nazira katuja kema bani ya pia wasomango yabo watola muhazini katuja kema bani banu hizo ndungo daili ndo watola muhazini wao ni para mtukanivumbwele zina titolo hazini bari mimru wa kike titolo hazini bari mimru wa mwenye baraka titolo hazini bari mimru wa jua titolo wanasho hatuna wadu ngori para mba bufaenda ambe kama banu basiri tola hazini katno parjo da hazini pakaza ali hafu wando wao tipia Nazira hujua kana ngabo wanawashi mabani ya kwamba onde husomo ebanuga jide mwapuwa Nazira au bani Nazira kambane mapesa hata leo mwanzo mfanye soutien ya udafi Nazira shaka mtudafie mzaze majua ukahibi wanomeki alhamdulillah kemdunge na problem katunda mriada ili ya mru wala Mwenyezi Mungu ngati ajokipe naye bahi Mwenyezi Mungu hadi so jokipe ne ya dhulumi wa yabidi mumsaidie mwadaza ma journal yale hapo pia kapatia paruvumbua ya juzi ele bela ubeidi wanjia yabo waundu weze hanfera zo meki wazamba patina buka wabenze okuzinu kamwambia ni radi hali nuka mtaka uamini mka wadaili pia intervention ya mwado ya ubeidi amba ukana ugaro manado ngusu apo kele lola ila fanya na ishanga mjoka ila fanya mashuru bwana wala kufanya hazida ina wini ambao washahida shahidun min ahli haja hazamba bala sarava shonele za majilifanywa onomeki lelo Nazira hende hakopere daina ila ngabo ambao 50 millions d'euros ambao 50 euros izo zontipi ya mkahamba bala Mwenyezi Mungu tumwambia nuka timlevi iloti daba ngebanu kweli o gabo wandu wa moroni wa duhale lo ndo wadaili Nazira olio amba bonaziva nuri pashe bandamba usomo bandamba chao hari ngwishia ile shuile la record colonel no wala do video birilienti no yongo video chao mimi tiswa za mvuni sinye ababa sangwa jo tamba ramitiwa hari aviolewa redwa chao yo atondu majomba no mabe bali hapo kamtweshelo suna mabiani okananga wandu wa jawari ngwa sana ni hapo wadu akaurambia babo wandu umewa jawari ngwa sana ni za massive yabo wabeho au migration yo demano kufanya passport bahi wande wakaufoboleze ezero hiyo wandu wajawari wanaume wajawa toa ho pirizo magobani wabali wabazwe mato wabeho migration ngabo warambu wakawa wabeho migration wende ware mwazo ihonro izo kabati mdiamba si chao shalelo ngabo wandu wasubuti wajuha na mjerida ile Nazira bakabati mtufanya errori nda hubi boma tui errori nda hibi afanywa ni Nazira errori ya similiari hajwa ukakarabati maji kabati mwende kabati msomo kabati unono harenga similiari zitavalisi ni habalia ende yake eti wadu kaja ngena nyumba jeze nyumba za zinupia ba wakomori wakaiwa warede jembenche inu inde namna mjoka ukae okuta ezemiliaritizo taizo ezemiliarizo zisasitawa inde namna mjoka ukae ngamjoka ukajembe inuti hale hapo mbugo todo ne marumbo no urazi ne masabe ne majafachafu inde namna mjoka ukati hale hapo kamtuna maji kamtuna mbahindu kamtuwa nalo kabati mweje kabati barugo mdeni yo kaptira ruko ikakweni kababu hao wandu gasina mamira rumine banu katsukuja itahabu ya dhulumiwa ule megupia wazichua limone sana ze barua za hema ofisi ya limone sana ze barua zomeki limone sana wandu wote pia kabati ambati jao lelo mjamjua ukaola laila ya kauvumbula daina Nazira wa ojao wa ilishana mbere
waudo angamize mzazi wa yuangamizo wangamwedo masaidia Nazira shaka mtusaidia mzazi ya dhulumiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna alafu amba si wakomori si Hwanzana. Si wakomori si Hwanzana. Ike kweli manadamu kuundwa mkana na mjori sutaino. Vous serez le bienvenu. Saidia ya hiba. Enge inuti mnyezi muhamba ukana asariqu wa sariqat faqta'u aydiyakuma. Ekenga rumia wa sharia. Ekenga rumia wa ned. Ebanu kutono kana wazaza hatu na wababa hatu na wajomba hatu. Wangu mtateke mbaba wakata pano da bahanu atabu ya kashababi. Wababa hanyu na wazaza hanyu waridi hawamezi. Wenu watu ukansi wapendeshe wapapa mapesa wasaunda wapazigelegele wasaunda wafanya zali kwezi. Asibabu de tabu ya maliti yo. Lelonga mwamba wazali na banunga mnamana mshetwe yamba ende hasomo ya jaya kaubidia bali ilmu ya isoma. Haja rende hatontorino. Hende hakataka ufanya hazida ene zaidara. Shaka ufanya hazida ene mabanganyile na voi. Yaringe similiari na hende apariswanizo iyo zirengwa ni wandu iyo kamtina utungu na usiu ya honesa uka ebanu mzaza hema na mshewe yakaujua wandu yakabonana nao abana donana nao binguni nyumba yo kaja ya sinye yo akazizwa pistole akazwa olme ne bougez pas de mana yakausinye shawe mna mwana msheboko oya kanaivu swafi mkanaivu ambo ni kwazi kume uni kwazi zitanu uibirali shiwi ha mwana ukanza ule mbazi wabo yende hanwe aule mnakushu yoni mna kwamba kana ezetabungu zo banafanya zikasi na mezisi takajalibu mna mwana woi ha mna mwana woi Nazira na mumsikini yeba woi tso yafanya ziwanu kajalibu ulezi umshindi wanaziwana shasi miliari bo Nazira na mtazao na mbabao na mtombao nyoti pia wakao wanashwa tungwa fao hansaya wasaudi kwa trofo bolo zero hoyo ano halafu kweli leo ngapa buha wandu wa mji wa Moroni ngapa buha wandu wa mji wa Moroni wasubuti wandu anzie baru hamada inu waita public ya uka une comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazira va bientôt voir le jour. Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus. Une solidarité forte doit se mettre en place pour sauver notre sœur, car elle est aussi victime de sa naïveté. Il n'y a que les idiots qui ne font pas des erreurs. Elle est la première victime dans cette affaire. Nazira est la première victime wa Faraïdou. Salam taka. Timlahani timlauliani bo wa Komori. Wa Moroni mushesa hunde mtate wo ye dhahabu ya hepia ya mbangeli wao kabati mtima danya paro barongo. Banube se mdu mtu komo na kwa mwanadamu pakamsa mreli haje mtujwa inumbe chetu jwa mbele pakamreli haje jembeche inu yoro wakati bese mtu ka urede okana ha bandisari ka uswa maba akaba numkanzi wao banumka uswa nzi wanga mvurizo wa tebe na trama mo baleze mbio mwenani azali leo le trama ngari livuriza mbajini na mdenge ba BCP ya mjabo ni mdajabi ni kwa azali nsalo leo le trama ngari livurizi wao hama hame na mjepi ya mdenge mrondole yao ngari livuriza wao hambu ngari livuriza bambao halafu abasani msamka uswa maba amuna wazali namna mkausani amamdulo nanganu kausumi inu aterese ufanye kusukuma inu abere watondo ufanye sambusa inu afanye madena si udwale irini chao basi pakamdende haje jembenche inu wadunga wanao majava ni masabe ha no urazine mbumbu do wakati mtoka ula mwambe ai haringwa sikini yao Nazira wina mwana yakobidia jafanye revolutionnaire ya bale izo yaziona chini. Non, pekenga c'est na petro jao. C'est pas comme ça qu'on fait le travail. Yo ibidike jao, yebidike jao. Waja basa kwanzo aribe haru mafira Nazira azali ha miyahula. Mtutuana binu peuple ndawi binu. Mtutuana bebana komore kengo azalo bese waza hodarini alafu mwana utelezele da aremme bonsa aju ngwa katila joju alafu bobirama hamengo miraro katila ndi sola makao zilando so zirudi zimudu hababo usiku radangu habora zada. Ezinda zilisinu ya ukakweli ngababu hao wandu ambi wandu ya fina zira mdu ya subuti kajarenga ziukume kajarenga 1 million kajarenga 2 million kajarenga 3 million ya tawayenda zahe ya ona ritona mwenje ritona maji ritona msomo shana zira kweli asubuti harenge 6 miliara zitaru makushwa zisindi ho movalizini yede ya parisi wa grand deli flagrant mnaila ila catastrophique mnamana mshe ya ona wanasha mabani ya kwa tujauza ya kabati kapitali kabati paro wandu kwa fumo barini wandu kwa tuenda hotel no so mvinyo na ile mdaunde mbamkatele halafu ngo subuti uhunde joru usubuti urenge valizi wijaze mapesa hata wende waretelwa hiyo watina yao wayatendeza hiyo halafu lero babu hao wandu ambe Nazira haka indeni chao mtata ya jibanu babu he wandu wani kwarali kunondo ambe na mjarida fi Nazira mtata Nazira kaja tu kenyuba inu chao kaja tu kaja chao no
no Mwenyezi Mungu unsuru akhaka dhaliman au madhlum inga mjo fasira yabo ekawona mana nyuho kudhulumu mndu mzia ekawona mana nyuho adhulumiwa mdole waja fi haki yake gebanu lelo wa moroni ngamjwa mfanye komite mode madaili nazira yafungulwa ya mangamizani yarirenda wamezi yarirenda wadhalilifu yarirenda mbayiru tsona mana wandu wa modo mdaili yeshemtata hanyu yabo heta habunomeki ramwene sane ze barua ramwene sane mafoto ramwene sane no kopia kapati mzima dani yato hisimba ubinadamu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi. Mwenyezi Mungu amba wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Banazira inti akte ukanafanya nini unumwadu yafanyie komori kamili wallah wayafanya komori wadui haukakata tuone namna ritona mba amitwa hula similiari yo hula meteri minga similiari jo timba zisima zinga similiari shabanu kartukoshia 6 miliari jia 1 million yonkatana yo numero 1 na 1 million shabo echikomori izo zima jana maidi izo zima jana maidi wa komori izo zima jana maidi wa komori. Eba nusila muwatu ngoda hubi bana. Eba nusila muwatu ngoda hubi bana. Oli hamba ukana banu ngara ba mndugu hibu azui kume ayimana ulo hafu wakajarenga ata 1 million. Ulo hafu mdasa oyarenge 6 miliari ngama bao kama ndo mdafi mtate wahibi wa dhahabu kasina mahamiraru Mwenyezi Mungu akaupiha yaba huenro mmoneza hunda ele tali nuwasia yatene ya parisi wa nazira yo alhamdulillah wa hasbi Allah ni'mal wakil. Eba nudo de koninga msubutio mjaru mwa rezo sosio mwabe haina mndo anzori saidi ya nazira na ateba wa ige victimu wadoma victimu do wakomori watu mramba indua hala watu mramba jiwa hana watu mramba bala pitali asibabu de zema liza jowa haiza nuko Ethiopia zarengwana nazira ne mafana naye nazira wike chabidi yake na mhono au shaya ibidi zitondo rapia wei asarikhu wasarikhat faqta'u aydiyakum ويبدي ينقل إليك مسومو يا فاعتبروا يا أولي الأبصار فيعتبروا يا أولي الألباب هاينا من زمان تونا ونبانو نحرموا جوابا إلى سومو غرانزو جرجو سنتينو ولما بسانو كباتو تيانتا ودي أتوغر جرى فيها هونو رانغا ميداون شا كنا utojua mimi hata mala balomvinyo au mahala wakana waloshubu hatiranzi mdungo tuengaranzi gajuzi kabo wandu wanzwari nikema pesa no rida zerti jibana idodambeza kweli babo wandu wari nikema pesa no rida zerti tambeza kweli abo ngari yanza rondo shakunduka tusubuti auri ya Mwenyezi Mungu auri ya ubinadamu wa mtu au kanga mjutsa wani finance ya non tedeti lo mdu wa jahannam kamtuone samtazana zira ukana no utosubuti uli amini kwa kuta parona ezanogo nazira ka ujina no ndo akauyambane misafara nazira ka jawula ukangu pashi evaliza ifungo hawani kajambia ukangu bale 6 miliari eze kushina hizo pia hatufanya msafara ambaye aenda za ubwama enyuba iso chao eba ngapiko kwa moda amasima laba diso on maliza wandu wala wande heju wale maliza wandu wajitana malala wale maliza wandu wado saidia wandu wale maliza wandu wado kaza mabunjilio wale maliza wandu wado fanya meeting na mizino na organize machana bo wale kwa tumra malala wala wana zone kwa tu emafundo kwa tulipa iso sont tipia alfo banunga mamba banunga disi house ngo iso wasifanya alfo bla 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 mafanya mahakama dai mahakama ya himala bani makafiri yao ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يوم كفير يوم ظالم يوم فجار أمي بشيناوي ما رانتوم هنلبانو نتوقع بسهم تاتوي يهيبي وذهب ياهي ويمتات مروني ويتمي كونومي سامهولي ويمتات وكايا ويمروني kabati moto moroni yabo kabati no tablo moroni yabo kabati mtate moroni yabo ya paro jwa yamba kana zongo zingu zonziro kabati shababi kabati bamdu ya paro mbakana banu mtate hatu kwa la toba dhahabu ya hedamna ino taila na bomiti mtodani makirtas yomeki ne ya huwenyi yema osie ne mahema avoka reze vokali reze barua reze pia timtinani banu msiono mkubala biko bidi mtoju wa kimchi na ruone haya baba ne mtate hatu ikewa bo mduma ya hafa botao wodo binadamu wado binadamu bomto ushinda mwamba bonazi abe mahali real yo waitende za hiyo na tauta uchanga nazira abasanga mtuko jambo baba isa avokali ya wema la bado tuka deketwa dishi ya mnyanya majeshi wako bidi wa msere swafu wambe kana banuka tuliba garifa yao na hii garifa yao makaki ya ola yanuko ufundo karitina ba idurila obaru mtabula maseze maplida na belu
mwedezani watuka sinu ngatuka ule mwani juwa na ndi nilabure bandu kar libara likume reda rofumo na nyasi ohifa ngono kartula mbaindu keri parandera fanye mani reda zie manifestation reda sahimdu kartuko junda ridubu ngari kartungo undo mituzi ya wandu ne lezi wala wandu no le shauda shawandu ne zeji rohibo wana dhahabu ya wandu indabori libara nai shanga ngari libara ndo kasimakini kartatu kawezena mnainu shele jeshi wendo kwamba zo ambe jobo nazira hende habwa mwanya amamnduri ano amvinyo ya yela ya saa ya ringele bange yanuka nazira yabo chao ebanu kutuja kamri ya retelo aja nazira abunge alikuto di immediately bidia to alikuto ndo tukanza wambe kwa utini vumbwe nazira mimi mnaria liola mimi mtu pandwa hufume bahingo tukautambia paso one terroriste wamba ngwa tukauniwa bapungu mitika obligation nambe mimi ezo signature pia ngizo bonze nazira wewe ranzo wetu kabidi utondolo mihono daono wandu wakama complice daona wo wandu kwa hibao ralishiwi wandu hibi ziwi wandu hibi milioni sha 2 miliari mnamwana mshihamada we 2 miliari tawe daona laila nyido wandu wamando matende mwaretelwa na abonga sina mahamira wandu kamtswabeze ngo laila ne dhahabu ya wandu sha laila yo jwa habari ele intouchable wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalim mduka do fikiri ya ukana banu Mwenyezi Mungu katuoda izo wandu wafanyao nijuhebo trasilelo baada mahamira rumine nijuhebo trasilelo ni hunde message inu bwa komari nijuhebo trasini hunde message ya uka wandu ambao usawa media une comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazra va bientôt voir le jour. Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre seront le bienvenu. Une solidarité forte doit se mettre en place pour sauver notre sœur car elle est aussi victime de sa naïveté. Il n'y a que des idiots qui ne font pas des erreurs. Ah, vous si c'est toi qui va s'y démarrer idiot, hein? Adèle aussi, va se. Elle est la première victime dans cette affaire Nazra. Ah, oui, le victime. Oui, le victime Nazra. Namjua harakarndera da ile Nazra bawe yadhulumiwa waikajajua. Nazra hadhulumiwa rikubali. Ngeyo ya hibwe dhahabu waide yadhulumu. Wemtate warega we dhahabu meki anto ili kwa yinu banu wemtate wewe. Ode urege dhahabu ya wandu bomtate. Banu urende nayo wewe demana to kusaidia bomtate ha. Tawuenda bomtate bakufanya nayo swafi bo wenda wahibiwe dhahabu. Kechabidi wenda wahibiwe dhahabu bomtate madawe. Sasa ino sasa dhahabu ne mafoto rako mwene sani. Sasa ino dhahabu ne mafoto. Amuna barua ino amuna mna barua we. Zinde sahibu no meki. Zino mzio no bo moroni kamjamba ukana na mjori da ile mtata hatoi. Bo moro sasa ino mkajane mafoto kai vandu. Kambona mafoto yanupia akina mdere mafoto rwane dhahabu mahibi wayo ngena mdere jao hata zikarto pia na mdere karte baka nanzo shirika nanzo rimwerene riali alhamdulillah lelo wa moroni watu wangu ndo wadaili Nazira wa moroni watu wangu ndo wadaili Nazira amona we peplo ya koboritu indemana wakaujwa ndo wado zina daone tsawanu wanda wanzo jedo tule mafoto abasa wafungula pia roa telecom roa hidrokarbiri roa omekipia kama tujoza piriso wakati mbianuka wanuwezi wa hukumu yo ya wawezi dananka majiji ya ne majeshi wawandoweza mihono ya mwili ontipi engebanuka sinati mjedo anzi ya hemidu jazino nuko ona mafoto nuko ta Facebook chako yatukana mhono yake na mdu nyinyi engebanuka sinati irumani wanadamu ni maishiram shensi atunge rumani makafiri enti atunge rumani ni mafasiki enti atunge rumani ni madhalim wa man lam yahkumu bima anzala Allah eni utuhukumiza Mwenyezi Mungu yambazi fanyiwa zihukumla fa ulaika humudh dhalimuna yauma dhalimu yashonga wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna yauma kafiri wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun wa hum mafasiq. Komite yende dafi Nazira shakabati komite yende dafi mtati haibu dhahabu dondobo mwatunji yabanga mwana Mwenyezi Mungu yanjia immediate malaila hatolo abukata tolo parce que mtu mimi titolo hazini she ema pesa laila yarenga yaora ero wajuhu nezilembwe ngajo wabalia badike wande watubirwa ni badembi na Ethiopia engemka ushilia kamjaju jalelo mwanadamu moroni mwanadamu Islamu yaona wa moroni mdada hao yahibiwe dhahabu na mdumaya hafaya jakafara ntahorejei wenda watungo mzungusa watungo mhadaya wenda waliba wandu avoka warengwa wenda wahulano meki osie warengwa wenda wahulano meki majiji warengwa wenda wahulano meki banu kwa mbawe nge inusa benimani ne madoma na wale botiju yabo waone barua ila nazira pia haruma insta sijo meki ikobidi waibai wasikini yo watu shandwa mimi ya hangu tide ya hiba eka emotola juza jazo ne sawa ya ukana ai wasimsenje
wasi msenjo meki wasisita hamaji haukale lo waja mnaijana to yakaufanya haziho haja hadeno sezeno goza fanywa no meki pia aja hadeno sezeno goza fanywa no meki pia yabo basanga mtukamba rugohindi ngamtukamba rugohinda basi na mlinde beke comportement da hiyo ngamumlindo ni bana na mahamili ngamukao jembenche hiyo yao eke kamjajua majita pilia ngamjo ufanya ja mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yazalwa wandu mbalia mbayahe bil talib wa mbalia ida hamse mwana wa iban o mwana wa boy wo mwana wahe ndobi Abu Talib wo mwana wahe mwana wa Abdullah min Abdul Muttalib mbaba kida hafu mzazahe ukajala hindu edam zai edam la sai hata yakaukubalia renge ya mhamse Halimatu Saadiya idade maana mdugo so ibar zanjiba yika kamchuyo lewezi nji zambao wa ardatuhu Halimatu Saadiya wode akawenda ya shukuru ya renge ya mhamse ngokati ile khairi yani sosiha shapi rezembuzira izopia zitoke namna inu asibabu definition ya ambao aljafaf sécheresse yajiri banda deletaha maji la hoandu wanguha Yemeni wala wawende waranganye Al-Kaaba ile ujokanza ya heji ya duenda ele zembidiza sana na nayo ngammonao izo dezambakishani bwa Komori comité de soutien yende ya soutene yende ya dafi Nazira angwajoja warambi Nazira araganyi anjwa zibani ino batomba hanyu no baba hanyu wenda wafobola wanyamizi wayabo aba hawatungo henda amazikali na majanzi ngejuze mrumshi wanza waitinze we ahima ko jamba we ajila zabonti ekamdeshia uka karobo hamba ende hala zwaru mwanajisi yabanga mtukajale maskini Nazira wenge victimu wenge jao mtazai katajonga matomnibe mna nyumba yangu mnibe mna nyumba yangu bantu mabao Nazira mapesa dayo aparisi wajuzi basi bantu inu peuple ya ndo mafatigué ngamfiro kana bala juzi basi aparisi ila juzi ya aparisi engamjua oranzo mahaya ndi seze afera ka uzifanyapo tibure komori basomba hindu tibure ni ambagu kwa rani tsanu ya bali zembio ya poziro bo yaranzo wana na Ethiopia ya ndo magarini indemani ya Komori o atatanjwa dungo ida ukati fwada no pendeshea woni ndazali ya jawu furisa sentebe Komo choja Nazira tuo apariswa na 6 milliards iyo 1000 milliards 1000 millions fois 6 alafu lelo kweli ngababu hao wandu wasubuti wanziele kalima lino linugelende somashi tsambaga mjo unende ha jembeche inupia bo andu ashona ro umedanyino baba hanyu ekaka mjajwa majita pidio ekaba nuna mwana mshemtiti hama ndoi yamba hasomo yamba intellectueli katuone mabani hayo watu ngofa hizo Cesarienne katuona ukenti yake katina la pitali mabani hayo pia watu wenda fia Dar es Salaam na Tanzania wajomba hayo pia wende warede hawamezi kabati barugo ilio wanyanyata anu kabati pirizo wende wala zo bontena mnaini zinupia wanoro koko pirizo ko wala wadonereza sai wallah unere amba shamtu karivumbu abufari bufa utirivumbu we bango jortumi ajali ngatu jartimizo abufari wallah bila inutilo na maislamu ilo na maulama motongo ndo ahibi ziukume endano ndo sinema waya jarenge 2 milliards hende zahe aparisiwa yarengwa ni watu kabati mtu ambosi chao banu Jafari wato hulembein inuke ata maziketi kati yabo inuke tina hiro kati dengozi ne leji besemba hindu mtu atoi parsawa nde leji la hembe kageli lao basi ntene idela wakobora basa watu kaundi yahudu amade misire da kanze mbea enda yatinzele gonzi tiji enda bale da itinzi bala yohudu do namna komori wali wabasa bangaza amba ngojo watazono de kujwa tagazi ngwa ngarjo hucha bora kutseri zezentebe basi enda wenda ya hundra tinzenji ya aisa tune ngozi eni lati asha yonge fanywa mikoba na kwiri unike yo ngozi hiyo enyama inunga mtofanya brochette inunga mtopia inunga mtofanya chao havide marumbo energy sina zinupia yo aringe fanyao dongo jema la ukana emime yo ukame masofi yo energy amfera yo marumbo nazo yo mswama hanu anatiyo wao emalondo yo ariyo getomvuo emidushe leke mtu kwanzo yashindia ro adaha getomba energy arumweze mbingio
ezi nyonga yonga ifanya decoration ya saa yo vura nyonga itadamu ezi rupia urege bakindi amba baba kututa haleji kututa wa registre leji ujwa urishilia maka mana majimbo bakinde leji basi mbaindu mjoba kia wakomori de leji nesengo zina mdase ba emergency kam jowre de hajembe inu ekem stamili awata kam jowre de hajembe am jowre de azitranda kamtina maji kamtina mwenje kamtina usomo kamtina parejema kamtina rogo mndu azo de shidoni katsura ba ya hala mndu azo de safara ile ayo barina wa ya tijina hobi ele jwali reme wandu de hawana fiki wandu de hacho inde namna mjo ure JT hale bana kami banu mahamine ngamtsweda idhahabu ya mzazi ya hibiwa kabatimba mndu timone saneze barua zo meki wahibe dhahabu mwabile zala ila ne misafara mwabile za hema avoka ile bela metre jirar na metre mujahidi timwambia aneza hema usiye pia mziono mafoto pia timone sani kabatimba mndu ndani ngamona abanga msisema foto banu ndona ija hata tazinu inde dhahabu tija timone sani mafoto ya mwiso wamba wakubali ukango dizongo wa joliva timone saneze ngo izo zonti pia kabatimba mndu yamba rongo lelo kweli wajuha wajuha wamba ngo afanya comité de soutien wende wada ilie nazira bo Komori ya adil musiba azali haja watini ya kadhia ya ukana mjemdo teta hunu ba mimi ngamwe nareke tahabu ngamrede hao jembedu meila au ngamrede hao jenshino inde namna mjorende hati hale yabweke kamdajwa majita pili abo Komori inde namna mjorende hati hale yabweke kamdajwa majita pili enyo ndo mtona maji ya huno mtona mba induma hala mtona mwenje mtona ndo mdeni yabanga mtukorinde hiti kamdende hao je enshino au mdende heje mbedu meila dima yabo ngezi mhura oni dima yabo ngezi mhura oli wa Komori abonge yabo salam tukum tseranga mwabianu ka salam tukum haina umatizo ni khairi nyimo na kaula adui wala vantar zondi zona kanzani mwabiani banu alafu ngamjenda na mtimisizani na mwabiani ya ukana e opposition mwamba mwedao voti mwede mausi azali Wakomori kama ntomwe de majita pili mbati ndombi antu tapo shalelo itoka wala zimu mwenye baraka ki Buruhani Dr. Marisa mtujuana dobina mbanga mwedawe kakwelinga msikini wa Wakomori kama ntomwe de matoya azali njobe hamzima uwaidi sagene wakati yo ina mahala ndo tubonele bunjilo la hanyo haina mndu abalo hahe wandwara mukana azalika tina bobira ban leo na tota waraze botize jare yende yabidi anobe kama domo madaili yo Komori banga msikini ya onga manzo azali abezia la aina mndu de atuya rohe na partia halafu azali adu chunda wa ichida ine mafavalu ya he banyunyi ni mndu ya junenge na ndwa ili na ndwara akamtana kama msuko jambia ndapo pete sinema mtu amune malande boy kakoli nyandu msikini wa wensi yo yore ngo na mtopea kandida mzimaranza awaidi shanga mtukada makandida mfukare azali hatanganya daina o amajakono kono o aduju o amgale wende watanganyeo ikangwa daili yao yensi banyinyi nyuma be sikara nzori sove shijo mto wade kenda mweze voti ngamenda mweze voti abari kubali kanga mjomto shayo mjoka waidi au mzim mredo kama mwenye baraka habalo haenda tanganya no hakiki hatanganya no adobi no Dr. Roman hatanganya no Buruhani shaina mratu wangu anzoeli alafu mwanike wanga mwana madaileti wanu ngalita wanaba hanga mdohe dar mwema hadisi ya ho ndo zingara azali watu mto basi wamba ukana mais vous aussi votre opposition n'est pas sérieuse. Votre opposition n'est pas sérieuse. Tibude noni yamba ukana une opposition ilo itozaya une opposition dume une ketina rosa hata wale ni mdatakari ukana mimi kama president wa kadha mimi kama president wa kadha armama misano kaba tutonda tamna lokali mama dutu eda ndumna lokali jozige hapo bainge hapa haika lazima ikeze rogozi sasa kaza kifu tola mna lokali ndo ojuka watango jenda Champs-Élysées ainge joka ndo mnari ali ndo kwa mizinga au majachi ndo mhobo wa mwenza shanga we ntingo ndo vumma shabade ndio ni kwa mnandi ni na ndo hapa usoya kana sheba na hapa hange bidio ndo wa waju abonyi ndo mlokomori mabaka mtwanza zevoti barua ni safara lelo tumekutwanza voti endera ndo gutso zina runze majelisi dawana azali wiko bidi mahala yenda au ambika na mlalika azali shamtini lalika au mlalike mkaka mumlalika ban mtuono wakati mimi na tukada mina azali
ese ndo ya zina da usfa jadi jao nende na kensi ndo hulano zina da mina jao asi ya sambali da bantu ngabo hafanga bantu ro rafa to tiju udamba si ya sambali wede chef wa opposition prepare namna ya kweli hapo o ndo adungo ujabo lelo ushababi wa franco medo ushababi wa franco mena jao garjo woni safara lelo kemro ambaka taparo ni kwa rali 10 kujojo hamba sha wallahi ke balo mrule utujo kana si wandulo mangari be mapesa raya mani fura ya usisa wandu pareni raya ide mwanga bizebo tashuka we no ilo ko muri waremfia wanshi baba katushinda ndo msirinisha ndumba mvu ngwedo hata haende akensi ya waru masashinda za masihu bana zabari ngwanjo baba majana maili aja ulimba mkatayali zabari eze mali pia zirengwa ni azali yedo ulone enga mvurizon tebe ulade mahala walomba bizantebe yede do hatirlo no ejo de tukana kili ya keradi na tobi hamadiso do tukana kili ya kubale fanya za hamadiso gasina merana depute tawa nuwa bambao riuliliwa kartina pare kartina mwenje kartina maji ondo wanuka bati hata mbarongo bo ikayao de liyo kabati hata mbarongo bo akomori ikayao de liyo na mmone eza hangu minja paro isho nifanyia utovu adabu mwanama adama de siaka na emera besebala waserse wano ili beseba no waserse autijo wandobi ayimani hawulo hafutio yabo yakawantie posto kartina pare kartina maji kartina mwenje kartina bargo ridiri ulili o wana hatu omjo ikoni sakadiwa o wavuvuniwa rendo ambaindwa ma isona mana pia alhamdulillah abunga sina mera ngasina depute ngwa iho zambilo ngasina wandu wala loda ona azali directeur ule nezemali huo pia wao wandu walo zebela inusa benimani maisara dovida halani wao pia ngwa ona azali ramtsanara masihu kartina mba maji kartina mba mwenje kartina mba ngo maji ka ulazimu yake ikoni na mbashili yale lesa kwa ile miji amba ilo yale lesa jangu hapo juu kartina rilo nisho alhamdulillah ilo foma hai abungwa himao diaspora wado walisano wanosa waonda ore meyazali le koti wajangwa ambao ya ukana ashe wanu do wandu wafanyia fera wanazira weinge hindini nazira nge hindini mzaza katika ujua nyumba hizo ndabo katahuza ino terrorizelwa hamba nazira mbanguto ulo nazira nge en danger de mort na mjori fanye soutien baba no wanu ngwanzo wamrumie ngwanzo wamfanyie chao mtu mtiti yende yaoneswa bange na amba mtino subuti shondi achache mtintaro marwa malizo non c'est pas ça ce que je suis allé en train à prendre là où j'étais quand même moi je fais des études moi je dois être sérieux en gros mzade tu weka kirindo za magri shanazira wondo mwanzo mjo mwede mwamdaili emdanti mzaza hanyu yadulumiwa utushinda yampane manyo ekamtona kama nema shababi pio wenje abasangwa tungo ufiro no ilwa ndo wale zabari kabati mali pesa nazirane group ya hao wayarenga wayahezenti hizo pia hala waya balemba bya mwiso ya baki hende haretelo banuka batu amba nazira oba njaparo mone wala tsani mone nini nazira njaparo mone ntutani mone banga mtokana inua adui winge na mahamidi katika ujuu ashe ngena mahamira arwash walo zaya kajuzaza ate najuzi alo zaya ngewani yeye ngo wanzu ya hamsema naye o wana hatu ondo wafomo barino wana hatu ngo wafomo l'hôpital yeye de ubaloze 6 miliari yende hale yanwe ya ajita no manahe ukana utoba kipirizo o hatuda utoba kipirizo o hatuda utoba kipirizo shayena katina droit ya uzala itumambia nikana wallahi dès le début ya fera inu tamba emajiji wa upia ne majeshi wa aina mtu tukanza endebia ya benazir amba mala wa hamba vira hawatwira ngarendera renge ijo upoleli shawu ituka ubidi kele zahama jihadi sisa hilo ketabidi bakimbare hema yabo ibike msomo watu kama mwanamshe wasome ya Rusi wa expert comptable wa directrice wafanya wa udwa luhazinji wa udwa cha inu wa udwa luhazinji ne dembalo teli ekwandu wa jabungu wanzo emajakono kono wanu yati yado amba na mjomno yanu ba yanu ujiba yanu yo ujiba nayi ekayo udwa luhazinji na mdambi hizo mala uso ebanu mdamsoma widi au banu mdamsoma hindi alafu lelo kababu hao tengwe na bengilo nazira enti inu toka bidi bese mru yaone fili ya yungu ya duwe ya me kairini fehama na yafanye jemtini zienda ajiwelele gashi wabasomba de ilio tindo wa daili wa tindo wa fa tindo wa shana mwende emergency ya hanyu ngamrede hao jeza nuko zinu amumla bione ke emergency mwilindao e comme tindo mwiswa emergency ya hanyu mwamba mwilindao swanga mkao amonao
emergency mwilinda yabo ngamkwa rogo swanga mkao jo mkate unu enshinu ngamdoka hamama zetwani jawu izonza na tabu swanga mkao je mbenche yinu ngamko janzima bana ngamko janzima bana emergency yo kemodoka bana ata 2030 na azali yabo mndu natsunguwe wando washengo wako zitandai na mnaidu wando umekwa doke na mnaidu inde emergency rabilayo tsai mtungu zizima wando washeka mtungu wao 2030 mkeje mkate unu au kwa mtungu wao mkeje jembenche ino uko mjona majimi mzimbe mabebo ne mabiba kabati bayiri joka abo bange kamtovuriso bange iwata basi mrede na mdaitu mdado magaraminio garaminio emergency atamjunde kanyija chetanda shambeisho inde emergency e kabana 2030 azalinge yabo e ma directeur wa oda yabo ele biala na zirangwa yabo na mnainu bayiga mumlahoni ya ukainde namna mjoka ukaya ngamjore ngemba za siri zo pia mwede mazilate mdege babiza kushumdoti awata kushuba yo ya mtu joka uro hamba hiru inde namna mjoka ukati yale yabo kemhata zalibu ngamrede hao jembe embenche inubanu haunga mrede hao jomkate unubanu ngamjede fanya ama wafu ngamjoka ama wafu waenzao wako kamtina mati kamtina mwenje kamtina par mrwamba ngondo msafarini edaundi ya haruma angama awaundi hadubo barini la gari la balwani mlevi la hoboha mlevi wala hende hafu balini ula si wata no vinyo atakatuona abali ya 100 km vitesse ya 100 km par heure na womri abidia rouler par 30 kutina pare ngawe na garibi we kujasoma ubala gari wajoele wakane ko bala vitesse kada jao juzia he prosi ya emenia bahiti unru vala epiloti enamne ma expert waonesa e virage ya tijido mweni yenda yenda arate quelques secondes na haruma atterrissage na décollage aba erreur zero erreur kuja permettre hata unikomna erreur mzima abo yunge catastrophique evite ya envie alafunyi yinyi kamtula mbahindu andu wafuha shongana ipasi twabia mizinji na uvura bange na izo pia ngamtoka ujuha mabe ngamlindao emergency mnaino sha bo watukufu na mwede marongozo o andu wanziha endongo inulelo ya ukamnyezi mgutso ingutso benwa na damwa o andu wanziha endongo inu ya ukana tsainu banu na mmonendo kanga mmona ngamjo na bia bo watukufu mana tinanga likamshida nijeze éclairage sei namonea basi amumsomeni mmone zanzi hwabanu indeshani hizo utungo skwalelo ya ukana usawa media une comité de soutien financier au profit de notre sœur Nazra va bientôt voir le jour. Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus. Une solidarité forte doit se mettre en place pour sauver notre sœur, car elle est aussi victime de sa naïveté. Il n'y a que les idiots qui ne font pas des erreurs. Elle est la première victime dans cette affaire. Force à toi, Nazra. Izo des anzi wabano musizoni ya ukana kana mvu stahamili jowri timize ka uvuku ya bobo Nazira kana mvu homa ukena muo bomana Nazira jowdo renda jazino elikali Muhammad alinu linu ibidila mbwe mzazi ya hibiwe dhahabu na mwenesa ne zebaru wana mwenesa ne ukome kiwa kubali na mwenesa ne mavoka wode abidi mwambia noko Muhammad azino le mzazi wo ya hibiwa tsainu bana yabanga mona okamtsona
shawende ya saidiwa nazira shemzaze ya dhulumiwa yahibiwa woka bati mrulo na haja naye wandu walumo pirizo worone sababu za mafoto na mnaino wallah zetwabia zaho wakomore abonga bo majuji ngabo makadhi wallah bila tayinu ndo mo magobani namone twabi hamada ziso namone twabi hamada iso kabati mru ambokana no antija wanu ngabo ndofanya irere wandu wanutsa wanu haina mndende wangu ndia homengo ni mo wandu wangamiza enti OTP ya wandu ndombo katija yoti haki Allah yoti haki ansuru akhaka dhaliman au madhlumu namsaidiona nani wa dhulumu au wadhulumiwa ema sahaba wa dhulumu garu wasaidia hindi namwambia katija bonazi na la shetani bonazi iban kujaringa mna milioni kujaringa mna 2 milioni watu wabo wandu wangamiao kartina mwenje yoju kayulu meterminga shangu tusubiti bonazira wandu warenge 6 miliari ebanu yawa yatendeza yuwanede banuna zira wetu kwa bidi warengo amvio wallahi billahi warengo amvio itulwa baina mahala ondu angalize transfer unandu yakada ina upia wa utu kwa bidi wabalidwa pirisu sa inutiora mafoto la ilange yongu todaruma mashuri ya dhahabu yozunguli kabati mrobo si chao wallah kabati alafu wandu pia wanikausha watu kwa ila pizza ukariti vumbala ila ngebanu kama zonda zebala ila mitami yede yanga mise komori kamili bali waneke komori yanga mi abatana si hata wa mitami ule hata wana mitami ule sawa ngwa na fura habari Firauna hada zinye mdudao sa inu roba ya bale majino mwenje na zita zinu indemeli ya mba imbelile ya no mwenje kamchona tobia madiso lelo kweli ngaba buhao wanazichana mjomba wetu ya kaudai ngalena mnazigari mnabute ya tujofa kulwa ni mtu wendi kape gaya buri joka na majije ekamoto janazira similiari za joha zisima za jofanya meteri ya uwezo mwenje za jota mwenje mnamwana msheja nazira hazirenge basi wote ndio washa yani wojunaidi wondo ndaba wale diaspora sidera renge mapesa nazira na mabira side diaspora ile renge mapesa nazira wa huwa baba basi wadaza inde atala hao wavurize maela uambie na mvaize juba mjemo de mahimili ya azati na mvaize juba baza lile lungu balorali 10 au balorali 20 sawa ndo baba hatu ndo mwisho wa baba hatu ndo mwisho wa baba hatu baewe ndo la yamba hasomo shabanu titsata mbilwa hare politiki ya hatu ya ndrabo tuonge morena basaka tunda majika tunda mwenje ale politiki ya boyeba kama ubloke wewe babe mintita ma bla bla ya haja suwa basage hiyo wega audo moroni wambango ndo asaidie nazir bakoja kautambi utifanye siasa ngemzezibani mzaza hao ya hibi wa dhahabu ya lao mjini moroni maana utomdailia hindi maana da muislamu ekahulo awali jomdailiani wawali wadaili hao sio ndio wao shaziru pia Mwenyezi Mungu twanza yao nesu wanadamu wanu hena mna ya hao tainu ngamona mabido na mna ino kabati mba mtu basi ngamumlao ni mwambie ni ukana ekanganye na mwata 2030 ngamdodo fanya jenshi inu mushkeda ya Sheikh Al-Azhari wallahi ngamdodo fanya jenshi inu au mfanye jembenche inu ngamredo janzima bani mtu natotungwa kamisi yanza nifanye jembe mbenche hiyo au nifanye je sijoji wani fanya hani na aina mna be namna tukanza fanya hani hapo namna be namna mtukanza fanya hani hapo kama zumkeje mbenche hiyo au kama zumkeje jomkata utu ezekanga ya gazi joro he mafude egede ya jole panemanyo basi salam tukum abungenyi wandu mwamba kamtweda rumavoti na mjom prepare dingo sibo barua ndio wandu hao mfanyeza lazima